Ubudage burahakana ko bwakomoreye u Rwanda inkunga bwari bwahagaritse yagenegwa ikigega cy'igihugu nk'uko byatangajwe na bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda. Ubudage ni kimwe mu bihugu by'Iburaya byafatiye icemezo leta y'u Rwanda kubera ibirego by'uko rufasha umugwi w'abagwanyi wa M23 muri Kongo. Tumaze kumva ayo makuru navuganye na Sebastian Lesch, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Ubudage bujejwe iterambere no gufashanya mu by'ubutunzi, manza kumusaba ngo atomore neza imfashanyo icyo gihugu cyemereye u Rwanda iyariyo. Bilateral development cooperation with Rwanda has been partly freezed after allegations last year that Rwanda was ubufatanye bw'ibihugu bibiri mu iterambere n'u Rwanda bwari bwarahagaritswe igice kimwe kubera nyuma y'ibirego by'umwaka ushize ko u Rwanda rwagize uruhare mu bikorwa byo mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko inkunga y'ingengo y'imari yari yarahagaritswe. None icyemezo uyu munsi cyaje nyuma y'umubonano na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na Minisitiri w'Iterambere ry'Ubukungu w'Ubudage ko miliyoni 7 z'amayero zari zarateguriwe ubundi gufasha mu ngengo y'imari ubu zizasubizwa kuri gahunda mu gufasha mu bikorwa by'inyigisho z'imyuga. So that means that bivuze ko inkunga y'ingengo y'imari ku Rwanda itasubijweho, was not reinstated. That is correct. General direct budget support to the Rwandan budget from the German bilateral side was not reinstated. Instead, inkunga ku ngengo y'imari y'u Rwanda ivuye ku ruhande rw'Ubudage ntabwo yasubijweho. Ahubwo icyemezo ni ugufata igice cy'iyo nkunga ku ngengo y'imari mu gufasha ibikorwa by'imishinga. Miliyoni 7 z'amayero nizo zirebwa n'iki cyemezo. Zizajya mu bikorwa by'inyigisho z'imyuga aho kujya mu ngengo y'imari. And when will Germany ni ryari Ubudage buzanyurwa bugasubizaho inkunga y'ingengo y'imari ku Rwanda? Ni ibiki bisabwa? What are the conditions? This depends on how Rwanda proceeds. Ibi biraterwa n'ukuntu u Rwanda rukomeza kwitwara mu bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Uko bimeze kuri twe iki kimenyetso cyari ngombwa ko nibyo u Rwanda ruri mu nzira nziza, ruri kwitwara mu buryo bwubaka. Ubwo rero dushobora gusubira kubyutsa ubufatanye bwari bwarahagaritsweho gatoya mbere, ariko turacyagomba gushyira igitutu kuri guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ikomeze kwitwara neza byubaka mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko twiteze ko guverinoma y'u Rwanda ikoresha ingufu zayo ku mutwe wa M23 mu gukomeza ibiganiro by'amahoro muri Kongo no guhagarika intambara. Sebastian Lesch, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Ubudage bujejwe iterambere no gufashanya mu